Yeah, it's a blessing to be here together to focus our heart on God. As we begin, let's take a moment of silence to calm our minds and prepare our heart to worship God. Brothers and sisters, as we come into God's presence, let's open our heart and lift our voices by singing Hosanna. Brothers and sisters, this song is not only a song, but this song remember us to welcome our King with praise and with worship. We worship our King, the one who saved us and renew us.
Hosanna, 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 Hosanna in the I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival. Staring as we pray and sing, we're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to that things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's plan. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Opening prayer will be led by Sister Jessica Tongabeba. Let's pray. Our Father in heaven, we give thanks for your blessing in our lives. This morning we offer our worship. May God
Guide us from beginning to end without lacking anything. This is our prayer in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Brothers and sisters, as we continue to our worship, let's remember that the same God who saved us, it's also God who reigns over all creation. No matter what season we're in, He's still great, and His name is above every name. Let's sing together how great is our God, and I invite brothers and sisters to stand up. Let's we sing the song with all of our heart because we know that our God is a great God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God.
Now we will give our offering. Brothers and sisters, giving is not only about the amount, but giving it's about the heart that is grateful. And let's we sing together, Count Your Blessing. One of our lives below you are tempest tossed. When you drive the story thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, count them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every door will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their less and glow, then it has promised you his soul and soul. Count your many blessings, nothing cannot buy. You can take your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. I would like to ask Brother Albert to pray for our offering. Let's pray. Dear Father, we thank you for your faithfulness. We now want to give the offering back to you with thankful heart. Bless the offering for your glory. In the name of Jesus, we pray. Amen. Thank you. Brothers and sisters, now it's time that we will hear God's word that will be shared by Mr. Julianus Bui MTH. Sorry. I'm so sorry. So let's take a moment to quiet our heart, to quiet our mind, and let's we focus on God. Brothers and sisters, listening the word of God is not only just about hearing, but it's about allowing God to speak to our heart and transform us. So let's we prepare our heart by singing, I give you my heart. Lord, I give you my heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I
song with all of our heart. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way in me. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your ways in me. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kami bersyukur pagi ini untuk waktu ini. Dan sekarang kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan, tolonglah kami. Berikan kami hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Supaya dapat mengerti apa isi pesan dari firman Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Waktu ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. We pray in Indonesian, but I'll preach in English. Kita berdoa dalam bahasa Indonesia, tapi saya akan khotbah dalam bahasa Inggris. Ada translator, ya. Okay, good morning. Yeah, the weather is very good, yeah. Good for what? Good for sleep. Cek. Oke, cuacanya bagus ya, bagus untuk tidur. Yeah, I saw my sons in Durham sleep well today. Ya, saya harap anak-anak saya di asrama tidur dengan baik. I'm a father Dia adalah ayah from 102 sons there. ya untuk 102 anak di sana di asrama. Father's Durham. Bapak asrama. Okay. Yeah. Our theme for this semester is this: be the doer of the word. Ya, tema kita di semester ini adalah menjadi pelaku firman. And yeah, I got new name today. Ya, saya dapat nama baru hari ini.
Bayu. Bayu. It's okay. My name is Buyi, everyone. Nama saya adalah Buyi, teman-teman. Okay. Yeah, our time for this semester is this. Be the doer of the word. Ya, tema kita semester ini adalah ini, menjadi pelaku firman. And today I will start with ask a question. Dan hari ini saya akan memulai dengan memberikan pertanyaan. Next. Selanjutnya, What day was yesterday? ya, kemarin itu hari apa? Wednesday? Rabu? Rabu kah? Anyone can raise your hand and Mungkin ada yang mau mengangkat tangan dan menjawab. answer? Yeah. Power. Pak, What was day yesterday? hari apa kemarin? Okay, Father's Day. Okay, right. Yeah. Ya, hari ayah. Yeah. Kemarin adalah Father's hari Day. ayah. I saw many people on social media posting about their fathers with beautiful words. Ya, saya melihat ada banyak orang di sosial media yang mengunggah postingan tentang ayah mereka dengan kata-kata yang indah. Please next. Yeah, this is my father. I post also. Ya, ini adalah ayah saya. Ya, saya juga mau postnya. He's handsome boy, handsome guy, handsome man. Ya, ada orang ganteng dan orang ganteng. Ya, bapak saya ganteng sekali. Okay. Many of us celebrated Father's Day, even if only by writing short greetings in our stories. Ya, banyak dari kita yang merayakan hari ayah. Meskipun walau mungkin hanya di story saja diucapkannya. Anyone celebrate Ada yang merayakannya with story? dengan story, status, mengunggah status. Tidak ada. Be honest. Ya, jujurlah. Okay, it's okay. Did you say it directly? Apakah kalian mengucapkannya secara langsung? No. Yeah. Yes. Okay. Sounds good. Ya, kedengaran bagus. Saying directly that you love your father is a good thing. Ucapan langsung bahwa kamu mengasihi papamu adalah hal yang baik. Sometimes I also do that, but my father just says, "Okay." Kadang kala saya membuat itu, tetapi ayah saya hanya berkata, "Oke." I mean, it's a nice message for me, but he gives a cool response. Maksudku, bagi saya ini adalah pesan yang cukup bagus, tetapi hanya respon yang cuek darinya. That's how fathers often are, especially most Asian fathers. Ya, itulah bagaimana bapak-bapak seringkali melakukannya, terutama di bapak-bapak di Asia. Speak little and let their wife do most of the talking. Sedikit bicara dan membiarkan istrinya bicara dengan banyak. Bapak-bapak biasanya begitu. Ya, it's father. I was a naughty boy when I was little. Ya, saya adalah anak yang nakal waktu saya kecil. My father and my mother had a hard time because of me. Ya, ayah dan ibu saya punya waktu yang sulit karena saya. When I was in second grade, I hung out with teenagers. Ketika saya kelas 2 SD, saya bergaul dengan para remaja. They taught me how to smoke. Mereka mengajarkan saya cara untuk belajar merokok. Finally, I could smoke by myself when I was only in second grade. Dan akhirnya saya bisa merokok mandiri di kelas 2 SD. I didn't have enough money, so my friends and I looked for leftover cigarettes. Saya tidak punya cukup uang, sehingga saya dan teman saya mencari rokok sisa. One day, I smoked under our house and my sister saw me. Ya, suatu hari saya merokok di bawah rumah dan kakak perempuan saya melihat saya. Then she shouted to my father, Dan dia berteriak kepada ayah saya, "Dad, abang boy smoking." "Pak, abang boy merokok." They called me abang boy in my house. Ya, mereka memanggil saya abang boy di rumah.
You know what my father did? Kalian tahu apa yang ayah saya lakukan? He didn't say a word. Dia tidak bicara. He took a piece of firewood. Dia mengambil potongan kayu bakar. Yeah, as big my arm and very hard. Ya, seperti sebesar tangannya dan sangat keras. I said to myself, Aku berkata kepada diriku, lari. I was a pretty good runner Ya, saya pelari yang cukup baik. because my father always told us not to fight but to run away if someone want to fight us. Karena ayah saya mengajar kami untuk jangan berkelahi dan larilah jika ada yang mengajak berkelahi. So I ran because he want to hit me. Jadi saya lari karena dia mau pukul saya. My father was a man of action, Ayah saya adalah pria dengan tindakan. not many words. Tidak banyak bicara. He loved us with few speeches, Dia mengasihi kami dengan sedikit nasihat. but share it by working hard day and night for his 5 children. Dan menunjukkan dengan cara bekerja keras siang dan malam untuk kelima anaknya. That's why I love and respect my father, Mr. Silvanus Folonius Bintoro. Itulah mengapa saya mengasihi dan menghormati papa saya, Bapak Silvanus Folonius Bintoro. If you watching there, I just want to say that I love you, Daddy. Kalau Bapak menonton, saya hanya mau bilang saya mengasihimu, Pak. Yeah, I have show our link today to my parents this morning. Ya, saya sudah menghubungi orang tua saya bahwa saya akan berkhotbah pagi ini. Yeah, to be honest, my father is now 4 years younger than me. Jujur, papa saya lebih muda 4 tahun dari saya. And maybe younger than some of you too. Dan bisa jadi juga lebih muda dari sebagian besar kalian. He was born in 2023. Dia lahir pada tahun 2023. Praise God. Since that year, he became a faithful follower of Christ and keeping going until now. Dan puji Tuhan, mulai dari saat itu, dia menjadi pengikut Kristus yang setia dan semakin bertumbuh sampai sekarang. I mean, he was born again in 2023. Maksud saya adalah dia dilahirkan baru, dilahirkan kembali pada tahun 2023. Yeah, that's a short testimony about my father. Ya, itu sedikit kesaksian tentang bapak saya. A man who spoke little but loved much through actions. Seorang pria yang bicara sedikit tetapi menunjukkan dengan tindakan. He used to work as a builder. Bapak saya pernah bekerja sebagai tukang bangunan. And now he just gardens because he is old. Ya, sekarang hanya berkebun karena ya usianya sudah tua. And to invite us to learn to be doers of the word from a father. Saya mau mengajak kita untuk belajar menjadi pelaku firman dari seorang ayah. Who is similar to my fathers. Bapaks. Ya, yang juga mirip dengan bapak saya. Bapaks. My father was a builder, Bapak saya adalah tukang bangunan, but this father was a carpenter. tapi bapak ini dia adalah seorang tukang kayu. A carpenter. Ya, seorang tukang kayu. Do you know who is he? Ya, kalian tahu? A carpenter in Bible. Terdengar familiar? Itu seorang tokoh dalam Alkitab. A carpenter. James? Yeah, no. No? Yeah, Joseph. Yes, betul. Next. Yusuf. Next, the slide. Okay. Again. Yeah. Again. One more. Yeah. Joseph the carpenter. Yusuf si tukang kayu. Yeah. This guy is my favorite figure from last Christmas. Ya, ini adalah tokoh favorit saya dari Natal tahun lalu. So what we can learn from Joseph about being a doer of the word. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf untuk menjadi pelaku firman? Yeah. Most of these reference are from the
LAI Lembaga Alkitab Indonesia Instagram post. Ya, kebanyakan referensi ini berasal dari Lembaga Alkitab Indonesia yang diposting di Instagram. Next, let's open our Bible in Matthew. Ayo, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius. Dede will reading in Indonesian. Just Dede, I not read. Oke, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Matius pasal 1 ayat 28 18 sampai 25. Lalu dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 13 sampai 15 dan seterusnya. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yehuda menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Amen. Joseph, the silent father. Yusuf, ayah yang pendiam. In the Bible, Joseph is not a man who speaks a lot. Di dalam Alkitab, Yusuf bukan tokoh yang sering berbicara. The Bible doesn't record a single word from his mouth. Alkitab bahkan tidak mencatat satupun kata dari mulutnya. Did you see? Apakah kalian melihatnya? Adakah kata yang dikatakan oleh Yusuf? Nothing. Nothing. But his whole story is a testimony of quiet obedience. Tetapi seluruh kisahnya adalah kesaksian tentang ketaatan yang tidak banyak bicara. Joseph didn't talk much, he just acted. Yusuf tidak banyak bicara, dia hanya bertindak. We saw 4 times an angel of the Lord come to him in dreams. Kita bisa melihat bahwa 4 kali malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi. And 4 times he woke up and did exactly what the Lord commanded. 4 kali pula dia bangun dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Without protest, without many questions. Tanpa protes, tanpa banyak tanya.
Matthew chapter 1 verses 18 until 25. When told what Mary was pregnant by the Holy Spirit, he believed. Pasal 1 ayat 18 sampai 25, ketika diberitahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, dia percaya. Matthew 2 verses 13 until 15. When told to escape to Egypt, he left that very night. Pasal 2 ayat 13 sampai 15, ketika disuruh melarikan diri ke Mesir, ia berangkat pada malam itu juga. Matthew chapter 2 verse 19 until 21. When told to return, he obeyed and come back. Pasal 2 ayat 19 sampai 21, ketika disuruh kembali, dia taat dan kembali. Matthew chapter 2 verse 22 until 23. When told to go to Galilee, he listened and went. Pasal 2 ayat 22 sampai 23, ketika dia disuruh pergi ke Galilea, ia mendengar dan melakukannya. Joseph might have been silent, Yusuf mungkin sunyi, but his silence was full of meaning. tetapi kesunyiannya adalah kesunyian yang penuh makna. In his quietness, he carried a big responsibility Dalam diamnya, dia menanggung tanggung jawab yang besar to protect the newborn Messiah. untuk menjaga sang Mesias yang baru lahir. He didn't preach about faith, but he showed faith through his actions. Dia tidak berkhotbah tentang iman, tapi menunjukkan iman lewat tindakan. He wasn't a big name in his story, Dia bukan nama yang tokoh yang besar dalam sejarah, but he became the hand of God protecting the history of salvation itself. tapi dia menjadi tangan Tuhan yang melindungi sejarah keselamatan itu sendiri. Joseph teaches us that strength doesn't always come from loud voices. Yusuf mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu datang dengan suara yang lantang. And leadership doesn't always show to power. Dan kepemimpinan tidak selalu dinyatakan lewat dominasi. Sometimes the greatest courage happens in silence. Kadang keberanian terbesar justru lahir di dalam diam. When someone chooses to obey and stay faithful, Ketika seorang memilih untuk taat dan setia, even without a spotlight. bahkan tanpa sorot lampu panggung. From Joseph, we learn that sometimes we don't need to talk too much. Dari Yusuf kita belajar bahwa kadang kita tidak perlu banyak bicara. Just act with a heart to look to God. Cukup lakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Do it without many words, Melakukan tanpa banyak bicara, without many complaints. tanpa banyak protes. This doesn't mean we should stop talking about Jesus. Ini bukan berarti saya mau mengajak kita untuk tidak bercerita tentang Yesus. No, I strongly support every effort to introduce people to Jesus. Tidak, saya sangat mendukung setiap usaha untuk memperkenalkan orang kepada Yesus, Including through our words. termasuk melalui perkataan. But one thing that is just as important is Tetapi satu hal yang tidak kalah penting adalah our calling to be letters of Christ that everyone can read. panggilan kita sebagai surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Many times people reject Christianity not because of what we say about Jesus, Seringkali orang menolak kekristenan bukan karena perkataan kita tentang Yesus. many times they reject Christianity because of what they say Christians doing. Seringkali mereka menolak karena terluka oleh tindakan yang tidak benar. Many times you reject Christianity because they are hurt by wrong actions. Ya, kadang- That was translated that, yeah. Okay, next. Do you know this man? Kalian mengenal pria ini? Who's this guy name? Mahatma? Mahatma Okay, Gandhi. next. Mahatma Gandhi Ya, yang sangat-sangat terkenal ya. ya, yang sangat terkenal. Okay, Mahatma Gandhi. Next.
he once said, Suatu kali dia berkata, I like your Christ, but I do not like your Christians. saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. One Sunday morning, he tried to enter a church, but a church usher stopped him and said proudly, Suatu pagi di hari Minggu, saat ia ingin masuk ke dalam gereja, dia mau melangkahkan kakinya ke dalam gereja, seorang penerima tamu menghalang langkahnya. Where are you going, you heathen? Mau kemana kamu, orang kafir? Gandhi answered, I want to join the worship here. Gandhi menjawab, saya ingin ibadah di sini. The church elders shouted, there's no place for heathens in this church. Get out or I'll have you turned out. Penatua gereja itu membentaknya dengan berkata, tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini atau saya akan melemparkan kamu keluar. That proud action from a man who should represent Christ stopped Gandhi from ever considering Christianity again. Suatu tindakan keangkuhan dari seorang yang harusnya mewakili Kristus menghentikan langkah seorang Gandhi untuk mempertimbangkan kekristenan bagi dirinya. Many times our action as Christians keep others from coming to Christ. Seringkali tindakan kita sebagai orang Kristen yang menjauhkan orang lain untuk datang kepada Kristus. We are called to be preachers of the word, but we are also called to be doers of the word. Kita dipanggil untuk menjadi pemberita firman, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi pelaku firman. We are called to be letters of Christ that can be read by everyone to both our words and our actions. Kita dipanggil menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang lewat perkataan dan juga tindakan. And sometimes we don't need to ask why this or why that. Kadangkala kita tidak perlu bertanya, kenapa ini dan kenapa itu? We don't need to understand everything first. Just do it and obey. Tak perlu bertanya akan alasan Tuhan memerintahkannya. Cukup lakukan dan taat. We don't need to see the whole plan of God in our life. Just obey and then we will see his plan fulfilled later. Kita tidak perlu mengerti dahulu seluruh rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Cukup lakukan dan kita akan melihat rencana Tuhan digenapi setelah itu. From Joseph, we learn to trust and obey. Dari Yusuf kita belajar untuk percaya dan taat. If we want to see God's plan and rejoice in it, let's learn to trust and obey. Jika kita mau melihat rencana Tuhan dan bersuka cita di dalamnya, mari kita belajar untuk percaya dan taat. How to be happy in Jesus? Bagaimana caranya untuk senang dalam Yesus? Bahagia, bersuka cita? How? Gimana? Just trust and obey. Percaya dan taat. In what kind situation? Dalam situasi seperti apa? Joseph's situation was not easy. He risked his future and even his life. Situasi Yusuf tidaklah mudah. Dia mempertaruhkan masa depan, bahkan nyawanya. We must learn to obey in all situations, even when it doesn't make sense to us. Kita harus belajar taat dalam segala situasi, bahkan ketika itu tidak masuk akal bagi kita. Once again, Sekali lagi, just trust and obey. percaya dan taat. Let's pray. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Boleh belajar dari Yusuf. Bagaimana menjadi pelaku firman yang kadangkala tidak perlu banyak bicara. Tapi lakukan dengan percaya dan taat kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Inilah doa kami dan kami menyerahkan rangkaian ibadah selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Closing prayer will be led by Mr. Blake Walbrook MTH. Please stand up. Let's pray together. Dear Father in heaven, we thank you so much for your great love for us. And we thank you for the examples you've given us of fatherly love, including through the life of Joseph, whom you called to become a father, an earthly father to your son. Thank you for the chance to hear your word together this morning, to learn of your father heart. And we pray now that you would enable us to follow these good examples and become not just hearers of your word, but doers of your word. For the glory of your name, Lord Jesus, we pray. And we ask for your blessing on all of the students, all of our activities today, classes and seminars. We give you the glory and we pray in Jesus' name, amen. Please be seated. Yeah. Our service is finished. And please take a moment of silence and God bless you all. Shalom.